Stanislav Krofak, poznat kao hrvatski MMA borac i bivši učesnik realitija Elita 7, ponovo je u centru pažnje. Mnogi ga pamte kao prevarenog dečka koji je ušao u reality kako bi okrenuo novu stranicu. Tokom trajanja sezone uplovio je u burnu vezu sa Majom Marinković. Iako su tada delovali veoma blisko, njihova ljubav nije opstala dugo nakon izlaska iz realitija. Krofak je nakon toga nakratko bio povezan i sa Anđelom Đuričić, ali se ubrzo povukao iz javnosti. Nije ga bilo ni na mrežama, ni u medijima. Međutim, sada se ponovo oglasio i to na veoma zanimljiv način. Na njegovom Instagram storiju pojavila se misteriozna devojka u crvenoj haljini po imenu Mina. Iako nije zvanično potvrdio novu vezu, fanovi su brzo povezali kotkice. Stanislav redovno lajkuje i komentariše Minine fotografije, a ona je podelila sliku iz džakuzija gde se drže za ruke. U pozadini se vidi bazen, a ono što ih je odalo su njena upečatljiva crvena haljina, kao i njegove tetovaže i prepoznatljiv sat. Deluje da je Stanislav konačno pronašao novu ljubav i da uživa daleko od kamera i drame realitija. Da li će ova veza potrajati ili je reč o prolaznoj romansi, ostaje da vidimo. Zapratite kanal za još vesti iz sveta poznatih. Vidimo se uskoro.